wabarakatuh. Nah di kesekan pitu analang bangsa ko kaya ni pitu akan rekano nasubak ke neganio ko uni ulagan ding suaraku. Nagi mambu pekabkerkan usa buni-bunian maka penggulalan kumaranusung. Nagi ibu so pagariniu mengudah pakat meng kukur mata kenuto ko Prinses Papaladen. Request pantonian aku rumput laden akan na ukmana bubayakan Prinses Papaladen warna di ku getar tupan aku usulok pudinio. Na tarutupan ako na so di kang giginawai na kaisaw bansa. So request pantun ka na tetangka ingka busa sudi. Wassalam.